Are we good to go? Hello. Ewo nukwala ewezo. Heyi ye kade. Be mi aho de Evenyigba TV penya van la oji. Egbe kanye blada mi gede jio. Aka imi apenu so sronji cho mi abe civic education fe wona won. Egba mi alem kude tohe. Enu yenye dumevi nyenye yevu mo be citizenship. Nu kai wo nenye dumevi. Eyawu mi alem kude egbe. Gakafi ma gede enyama ma common popo yi ma dogbeto he na BF 79 enye baba le bankwe sport egbole finiko eye ma dogbe na Geshin play Annie of Annie Love Bakery yegbe dora me de ka ha na yi na Mr. Kontomre de dogan sinewo lemi fofu he na program ya eje fiato eje gato ewo nyasela monu popo la si obe na denu mi apeche dodo ame na tando ope gbeda si dami cho WhatsApp number 024 330 7527 024 330 7527 eye nenye dope habobo nujrala monu popo so asi obe na chaka plemi mi adobublu ope nujajra eye na po videgede achome ta chaka plemi le Evenyigba TV mi atro ope nujra pe wazu asigana ape heyi mesugbole mi asigbogbo ta ma atro de nyepe amepepe ji tohe abele minya Director Mr. Adika Academia Domendoya be ya kpedemiawu ni ase enu yenye edukome vinyenye gome abale ike odeme le miafe dulisie egome Director wezo Yo, what's up? akpe Director abale kenye mile miafe nufafiaji eye gba mi adibe na kpedemiawu mi asegome nu tututu enye citizen alo dukome vi nyenye abele ko demele mi ape 1992 constitution ame Akpe maze mon popo ada akpe na Evenyigba TV na mon popo ona the Upper National Commission for Civic Education mi atama ngere ya valanji le blada gbe shiagbe choga tonva sede gane a fiengu dumevi okude opedufe le dulisama egba abale na gbledongo mi afa nfiafia anu dumevi nyenye nsisi pe wona de ke won le koshida vai dina keke jimi afa ngupe kude mi be citizenship week mi ga gana mi avi oji le school ma nfiamo kude opedufe le dulisama kle mi afa nyachi na nkeka na mi gbogboma mekenye dumevi mi gbogboma mea duapese edashi na jibe akpogoma le duape wona dufo kple dodashi kple ndeshi ade ake duana moa wakpogoma le ese pakpaji Anami dumevi bloma a citizen is a person legally belonging to a country and enjoying the rights, privilege, and protection of that country, while also owing allegiance and fulfilling civic responsibility to it. But that she like she will know dumevi a sepanyai. Matama kwamare nku akwefe to akwefe nwachi kwa global omea menye dumevi o. Tale dumevi nyenye ma miape Citizenship Act gbogbom na miwe se ale ya ojiwa plus dulisea le dom le yi mama yata ma de mo ba nye dumevi
alo menye dumevi. Ta gba ƒe nufiafia miage ɖe akpa miakpɔ be ɖe dumevi nyenye ɖe mɔkawo dzi woatama ato amewo nakpɔ kple tɔ. Akpefo David. Yo, ke director. Mi ma ka xɔ yi yo na yi dzi na mi zi ɖeka. Ego kawo me alo nu kawo dze be ne nɔ asi nye alo ma wɔ hafi woata yɔm be menye Ghanavi le miaƒe dzolesia ƒe ɖoɖowo nu. Akpe, ne mi be ame aɖe nye dumevi alo nye Ghanavia, gbãtɔ mi gbɔgblɔm be mɔnu vovovowo li natama xɔ dumevi nyenye. Mɔnu gbãtɔ mi yɔna be citizen by birth. Efia be nye dumevi akuakua. Ne be ame aɖe nye dumevi akuakua alo citizen by birth a, mi gbɔgblɔm mea edada alo fofoa ɖeka nye Ghanavi esekoedeme le yiyia wodzi alo be emama alo tɔgbia wɔme ɖeka enye Ghanavi le yiyi wodzi. Ta le citizen by birth ma mi gbɔgblɔm be ne wodzi wo le Togo, wodzi wo le Burkina Faso, wodzi wo le North Korea alo China, edawo enye Ghanavi. Ghana ƒe sewoƒoedeme be nye Ghanavi, fofo nye Ghanavi. Afi wova dzi wo le du ma ma, Ghana ƒe sewo be wodzi wo le du bubu me gake enye yewovi, nye citizen by birth. Mi ga gbɔgblɔm be dziwolawoa at least ɖeka yake nye tɔgbuiwo alo mamao, yake nye dawo edada alo fofoa, fofo hã edada alo fofoa. Edze be ɖeka nanye Ghanavi xɔ seƒoedeme be nye Ghanavi. Ta ne mi citizen by birth gblɔma, mi gbɔgblɔm be edze be wò ame aɖe alo fofo alo dawo alo mamao alo tɔgbuiwo nanye Ghanavi. Mi megbɔgblɔm be wodzi wo le Ghana nyigba dzi o. Ame aɖewo fi be ne da nye Niger tɔ alo fofo nye North Korea tɔ alo nye Zimbabwe, yɔme va woƒe ke aɖeke metso Ghana o, wo mama alo tɔgbui aɖeke metso Ghana, yova dzim le Ghana nyigba dzi ko mezu Ghanavi awo. Wodzi wo le anyigba dzi gake míaƒe sewo gbɔgblɔm be afi nanye Ghanavi by birth a, kedze be dziwola alo tɔgbuiwo alo mamao ɖeka nanye Ghanavi afi ko. Ta wodzi ame aɖewo wodzilawo wonye mɔzɔlawo le Ghana, wo dɔ wɔm le Ghana hafi wodzi wo. Gake wonye wo dada fofo kple wo mama alo tɔgbui ɖeke menye Ghanavi hafi wodzi woa. Mi gbɔgblɔm be womenye Ghanavi, wonye citizen by birth o. Eye kɔkpe ɖe ŋua, ne mi kpɔ esewo le du bubuwo me, kpe ɖe ŋu ɖeka ma kɔ America, Canada, UK kɔ wo kpe ɖe ŋu ɖeka. Woƒe citizen wo define by soil. Efia ne wodzi wo le anyigba dzi kɔ enye edumamevi. Dzo be dziwolawo wofo fu le Ghana. Etime de ne vidzidzia woyi America. Ne wodzi wo le afi ma kɔ woƒe se gbɔgblɔm be ezu yewoƒe vi, ezu their citizen. Gake Ghana mi gbɔgblɔm be ne dziwolawo nye Ghana tɔ, fi ɖe sia ɖe wova dzi wo le hã, wonye dziwolawo nye Ghana tɔ ko Ghanavi nenye by birth. Eye duƒe aɖewo li yake mi gbɔgblɔm be atama akpɔ gome le me. Ne menye citizen by birth, eye wo citizenship ne xɔe by mamlɛwo ke miagbugbɔ le ŋku ɖe ŋua, mi gbɔgblɔm be mete me atsitre tsi ge be miada akɔ na o abe president, abe parliamentarian, mekpɔ mɔ anye míaƒe security head o, anye míaƒe commander o le míaƒe forces wo katã, security services wo katã. Mekpɔ mɔ azu speaker o, mekpɔ mɔ ale azu chief justice o. Duƒe aɖewoa, mi gbɔgblɔ ne menye citizen by birth o kɔ, mekpɔ mɔ akpɔ gome le duƒe me. Gake eya ele Ghana ko, mele du bubu me nenema. Eta mi medze gɔme me gbɔgblɔm be citizenship is by law. Law, okay. Ta metema ame aɖe Ghanavi nyɔnu
atama yavano Netherlands. Okay. At the Netherlands vi inchu. Waji yevuvi. Na kwepe nku, na kwepe ngochi, na kwepe to, kwepe daraba omea masokule miyo. Matefe. Na kpoha mare de ko na ba omea yevuvi me Ghana vi obu dada oge. Okay. Wole dada nye Ghana ko mi afa sel bobrombe enye citizen by birth. Ekpomo as the president hana mi fa. Dana manyao ina mapon kumapon. Lefe gbogbogbò keke. Miye mi ano viado. O dada onye Ghana to, ofufu onye Ghana to, o deba no Nigeria. O jiyo la fuma. Tale o fagben keke wakata Nigeria ko no. Tana kpo edo ha, onye jila omo do na Ghana gba klo ota. Omo se gba o. Edo le Togo, edo le Defogubuo, nenema. Tami gbogbo mastama kwame akwepe nku. To mochi ko lepe no ko describe be anya Ghana dia lo manya Ghana ye na po sapa paji hwedem dodo kata obinya Ghana to afi atama atwafia be anya Ghana dia lo manya Ghana ye for David yo director kele Gigi alo Beth Megbede mo nu popo bubu le ni atawa ho Ghana citizenship alo atanye Ghana ko du abazu Ghana to come viwa akpe abale na gabie na mi gbogromba citizenship abale citizenship act enwere dadi na mon vovoli amade natama azu Ghana vi bet enye gbanto mi blo evelia mi ba citizenship by registration Abalia say mi apa citizenship act adadia. Eba citizenship by registration. Afiamba mon popoli constitution anemo. Bena Ghana nyonwu ade, alo Ghana nchu ade. Okpo nyonwu ade alo nchu ade akanye dubu mato. Yo lombe yo play. Yo anonya be stroto wele. Yo to kongu katakle sefa monjole do sro. Ododoki. Oyi sebo seko esro de mandem ibro na be ya for marriage ordinance alo se okpo ya for sro nyanjia na minya be esro de eton imi afa se okpo dem okay banto enye customary marriage aka mi benye de kon esro de amada tamalo be ya de kon question not de for assembly they have registration one and customary marriage. Okay. Atamawi, emi valienya marriage by ordinance. Enya von alo court first rather I registrar general. Von first rather maha se ademagbana miafa solimo. O gazette miafa solima ado. Ake o atama o have marriage register atama o srodede per kon. Okay. Man now, Yapa assembly club one have the same registrar general and now say registrar general to ha. Then Stroma, let's Stroma de them anyave. Atama o customary marriage, allow Islamic marriage. I can yet tell you why Afma our degba o sroded dagba langama. Allo some hamon of your biake. Ogbobe yo ma de kon pesro de go yo achu keke aide bon na le yo fufu abestro to ene ese ha de mo ba ma ha atama ba die so de pak to le enye Islamic marriage akenye Muslim pesro de ha ya paso ku de we tabi gbogromba na duma viade de amadru viade yo to so de pa mo yi u ban le do pesro dia ese de mowe nyonyi akanya amadrua alonchu anya amadrua atama the Ministry of Interior abaho form but ide Ghana vi nyon alo ide Ghana vi chu ejibe ya trozu dunwe vi aka ya for Ministry of Interior na ne form aka na mowe wa ba feel akọ evidence aka fi aba destroy aka manye we were marriage under duress but when you marry zireji
afi ogere sro de manwo na evidence mali utama konchi power awo asro ya lolo posro de dinaka badama gbani nya fa so bo blomba duplola anama certificate of citizenship kofi aba duplola ko dama ba anya dumavi na gbana ma sushi atama ongbesia atama ko ya fa Ghana card wa show la ji banya Ghana to atama kpo mo adako awo ongbesia de akanye dumavi pe mon popo kanyi omi goblon ba matama wala semenye ba wazu president nami alo ai MP alo anya security head ole mi apa do pe onye gbadagba okrepo vito pe do pe ekomi goblon ba ese mene mon popo ma mi o manye citizen by birth wow ta by registration akpomo pangro nko dagba ko dem abajuko me akomo dem abaduma bi tatamanye Ghana bi nyon adeyevu alo the Chinese Chinese abe jibe as Ghana bi sedemo tara kwa mabanye China to to ngresia de kake ezu Ghana to by registration director na dapa na doko je abe le Ghana mi ho religion ameton dem Gakelo question de nyawu fonu tue nanu ya nyamese African tradition to first round de wo the fonu tue Christian no fonu tue Islamic marriage nke apa mare the constitution recognize you aw baba so de ma to yi okay but to customary marriage inye the con okay first round inye nyamia agba mi ko manya yo agbo yevu na dogo no view never yani promise ko ni engagement ring ko fi aba engage be abesha mananya we ipa play yo so no ya desro akemi o bia fa ya ye the con person de ake agba mi ba ko nko ni be engagement le nya gbo so de blibo nye atama wo so de ma vo kwa ide municipal assembly be ji be ya what they as registered customary marriage, allow as marriage by ordinance. I can hear that the Kong person that with them. Okay, I want to solima. Me block over. I'm over blazing. Allow ya ho the Kong togbo. I figure solima. Na solima ha o gazette ya ka solima pomo ado banlegama. I register coffee about Islamic marriage Islamic institution and all have Islamic marriage certificate. Yakonana OVO afi don't have because maybe I'm as a certificate and most of letter or winner therefore I'll register general. Wow ordinance a copy. Okay. It's an enemy marriage ordinance for dodo. Akpe, yeah, director. Like Ghana, de mon popo le amena tamva a naturalizer. Epa madeke metofio gake Ghana. Enye edoji jone. Atan a naturalizer. Akpe amode de malia. Akpe bali na bie na egere mi afa citizenship pakpa etolia. Okay. We were citizen by naturalization. Yeah. Ebe dumaviade eva no Ghana for the car for na ina na paton. Ale mi wona abe Ghana to ina ejengu ina be o ejiba ya hogbana azu Ghana to mi afa so boblon be monwa popo no shiwo akaje be na fulfill dodo ye nya be gba ejebe le pa toma na tama no Ghana abe for the kind. Okay. Ejebe na so Ghana pe gbogbo de ka atama ji. Ejebe na pomo be mi be criminal record. Be no kanwu a ngbegla neke meku le miade alo never do come eva agbenono vulu adeke enomo enemi kunwo mi poba awo enmo kata pasa
esa gbogbo be gba ejebe we have give a naturalizer na in the Ministry of Interior in a ho gbala be give a naturalization registration form Okay. na file new jebe na kokopie ge jebe na kokopie na wo mo kata koko doda no kumu ke ko poba na kama khamo no be matema dumavi zugo Ministry of Interior na president anya Okay. a president na issue certificate of naturalization or certificate of citizenship Okay. nye gbanla wana oba egba edu ahodem ebe enye dumavi ekpomon popo awun de siade as a Ghana passport nde siade ne be awole duama mon popo la shu abali adumavi de siade mon popo le shi be watama anya dumavi ne eta nugbogomle ene amadeva lafia anya Lebanese o anya Togolese o anya Nigerian o yo ife jiji ma na ke jojo ma na ke mo twafia kake okpebe ejebe ejibi azu Ghana to ko nwo na oje ita ejibi azu samo dia sedemo be mama na tamare register na kpo mama ye Ghana card lo si alo voters ID card lo si na mo ponyo gbro ya fa system ala polarize ala gbegbe me o manya dumavi o ha ona ogbana bonazu ona da koplemi Okay. said them more more naturalized yeah foreigners wa akpo mo le me fa kodada pe wona mo for David Yo, director, no de ka lem vide menya be du lycée examen la 1992 ya ni hwedeme. Gakea around that time amuno Ghana du come hafi du lycée ya va mi ba hwedeme. Ke ame yue no du come he okpo the birth of the 1992 constitution de ya o che o fe du fere do lo si le du come vinyenye na akpe bebia na bia bibla baba constitution na minya ba at the coming to being of the 1992 constitution gba ebe no kpo de viade le Ghana pejogbe na me yo menye eto o menye dadawa de vima mi hwedem abamia vie na aba penani na no de ma over the vehicle na cover within the below 18 years so hwedem aba wanye baby sena hwedem sign gbogbo no kpo de viade below 6 years yeah the Ghana pejogba de ka kumanya no o menye to a mi akode vi madam aba mi avie ne ta sedemo na kpo 1992 constitution to ba magbedongo citizenship is by law yeah ta na amanye Ghana person who dem abanye Ghana vi mi cho the third republican constitution okay afi 1992 constitution budget of 7 January 1993 yeah sema hwedem se ha gaba confirm be onye sebubu hwedem abanye Ghana vi a anya Ghana vi mama se over yi hwedem abanye Ghana vi o ye 1992 constitution budget do ha mi gbogbon mama onye se over yi a hwedem o mama manya Ghana vi jijo nene ma segure sagana mo mpopo deka na Ghana vi nyenye inye citizenship by adoption okay be na Ghana vi nchu alonyon esroto ezumo idu de siadema nchu be yi America alo Korea alo Japan okay yo va po Japan via de ife munyon bo de via ejibi aze sepemo no azu ife vi le miape dukọ makle dukọ bubu a dodoli
na to social welfare ji a take procedure kata le semoji for adoption. Okay. Yes, Sagbogbo, the view what time adapt, the age of 16. No? At the time of adoption. At the time of adoption. No? Okay. Now, mama, the 16 no call. I said the mother, after a semoji, adapted. Tell me, after Sagbogbo, the video share the Akagana via there, I can a citizen. You ye, le dubu adama, you vako the Vima adama adopted. Benye via, no the Vima Vado Ghana, you go global. Onye to alone nye Ghana toko even automatic we with them about Ghana to with them about Ghana to yeah makpo maga hia ba about registration na ko onye to nye Ghana toko by law ko ya pa so we ko de fuma dem about Ghana vie ne mi ba child registration anya among the ka ncho no register amade benye Ghana vi allow through naturalization. You register mama through naturalization. You naturalize. You Ghana vi. You have say Bobrombe as Ghana vi by naturalization. Okay. Akana GVA. The via money automatic. Ghanaian. Oh. Because na Ghana vi anya duarema pa vi. Afi ba Ghana vi. Emi Bobrombe le duo opa se boa. Na amanya citizen by birth automatically. Na GV, ha fi da share the life GV. Tana vala Ghana in a naturalize in a GV. Afi if you are Ghana via jeba in na register. Ato someone you work with them over enya Ghana vi afiko. Emi atama ko de vi ma dem over enya Ghana vi. Yo, director, awele nyamede. Kenya sela maka don kujina obe bonu kokole na denu nya fe jedodo ame to kwenya be na don gbeda sida mi to WhatsApp 024 330 7527 024 330 7527. Director, hafi mia agede no de kai block me alem kuronye dual citizen gake afi mageda kwa mele de na da fi gomenam na nukua eto ati be ne mi ho dem abedu come be through registration la no pedo abe president MP pleto ma matan akpomo nupopo agodo fe ma abe attorney general pleto ma kede by naturalization de play adoption de na town do fe mawa akpe abale na bie na mi Bobrombe na citizen by birth amado wenye citizen akwa alo wenye jokleke wenye chivado okay ko automatic mi mala shi over du for the share na tama akpogo mala mala jama akana o citizenship eto mo vovovo kata mi toshiji le nfiafiama ndo ya mi Bobrombe o citizenship nyanya onye menye by birth by naturalization play adoption play novia wa mi Bobrombe we odumevi nyanya onye menye by birth como pomo position onye aketa esagbe na menye ba azu akwa ma vi okay azu akwa ma vi that problem for allegiance is a problem. It's a problem. Okay. Let me down even and you have chief of defense staff apo mi have Gbadagba Kataji about the calculum yegba maso reji bi agere Ghana they were duyama na twafi ba bi call them when Ghana bia maso bi agere mi afle duma ma de nye ba zo afọ bi maka support Ghana no amako anomia di alo ano mema ojia fia na twafi ba call them
Ita said the Dufado, the Dufama, and then you have over if you come back all daddy. Ela bana after my job chop. We interest na hama make ma chop. Ita mi ba we atama mi kpogo ko dem ya ga ke the fado le the fado le mi mo daga ayo na mi do di na was president na mi chop eba atama job address do akata de anyway ke director ekonu viare cho Ghana pe nu du comme vi ko deme be na jila onya cho du comme ko ka ke ka gbole be do hin enye sronye fofu no va jivi America ha ekho de vi mademe be nye America vi with that they like a dual citizen for conditions so le na mi le Ghana akpe mi ba dual if ya ba mo fa eta na nye du cover ma via yeah enye dual citizen na ko 1990 7 January 1993 akemi ko 1992 constitution and them esa manamo esa gbogbo na nye Ghana vi ina ga ba ko du komo vi nya dele du bubu mako maganye Ghana vi o okay akemia mi ba ko ka na ko constitution afa ngo donya wa afina do ngo donya wa akpo mi wa amendment ade on 16th December 1996 leyi ma mi amend constitution aba awo mi ba ko enya agboma na mi diri ama mi aji dago da Ghana ba amendment na enya amendment ba nto mi wo le constitution cho maji ko mi ga temo obubu adako enya amendment ba nto mi wo ba if ya mi ko dem ba atamanya Ghana bi aga nya du bubu ma pa vi aka ma citizen as Ghanaian bugo okay na ko constitution afa ko wajeje that first 4 years ma enenye Ghana vi na ba ko Canadian pa vi nyenye dem ko maganya Ghana vi o until when now sama aka choma je mi baba aw eje mi ana mo npopo mi avi o okay mi avi ado na ojigele gbetaduma ojiole gbetaduma ozuduma mato mo npopo lo si bo nye duma mato eje mi aga na mo npopo bo ganye mia deto enye do mi ba ko ese demebe atamanya Ghana vi aganye dubu mo vi ka ke ha mi ga ko cross ada ko dara afuma be du fado a pomo nya ko dara afuma ala bana gazo afogbo mo vi okay enye dual citizen eta na ko wel ko jibi asokle amadenye Lebanese aba ko Ghana bi nye dem le Lebanon na sa da kama le Lebanon ko ganye Lebanese o ka bia ba anye duma mo vi kanye Ghana vi Africa nye Ghana vi tamia fa so dem over atamanya dual citizen anya afa voma vi fa yakana na kama titrela mu egba parliament lido la bana eva job nya fa so gbomba na bia do MP a na nye dual citizen a matama do itamado yivon amado o lose opacito yeah because of dual citizen because at the time our application akoya do approve application now but you are jijo maganya dume da mo bi anya Ghana mo bi ta parliament cho last year parliament ono ta mama bum akelo ko mo bazunye segba but atamana mo bo parliament ejewe na bi agari awon pe le mo adama do pe wa yan selfish yibo ene ma nye Canadian alo manya America vi nye dual citizen MP mo ma du ta mo na council nye citizenship yo council mo ba ma du MP mo ga da kona mo ho de ko bia mo ofo mo boma etanye na na akanye debate aji within the parliamentarian over ya cover ya ga gbo atroshi nya gbama un ka ka ba sere gba ese onye ba matama Ghana vinya ganye dubu ma vi akpogo male
position na do abe MP kple eto nya eganye se le mia gbɔ. Akpe. Yo, director, ewele nyamede, ele vivi. Kenya sera, bele gbolok zigede, be wota mi le fi. Ne le nkudo fe, venyigba TV, une kpo emiame anyigba ma. Na kpo be miape telephone number le, WhatsApp number le fimi. Na tanko fe gbeda si ato fimi. Eye, me gbole be na va, mi do buburu fe nu jajira, o fe do wo fe. Na tanto namba makeji agedemiaji ni ana omonu popo na ko o fe ajo do cover ni ado ajo now eye Nigeria nu waje fiato aje gato director nu kata kra ohia alo fe vie nyenye kata ma be menye citizen of Ghana you over importance of citizenship do hia o jimi le Ghana ho no kata ohia be wa ma podo pinya be edukomevi akpe dukomevi nyenye loko onya loko be asokplo nkeju afi Ghana na have Ghana flag alo have coat of arms lo elohia ebe flag na no miasia inde kala flag onye fi de sia na kpo flag ala enye dua enye disidede tohiade Tami gbogbo wọn nenye du ade me pe via enye citizen of Ghana pride yake ojebo anu mo be du aho dem mi po mi ajojo le South Africa la be xenophobic pe nyawa afoka dem Ghana abe du enele edukpo la pe do da senye fi de sia de yake Ghana via de la ejebo akpogbo le dedi Dana Ghana via do le hahama le du adema enye do dashi ne du plola alo du abobo ya kele jidu ebe wadafo itagba mi South Africa yimba mi avi o plombe ima du bubu mara ka favi plomo mi avi o ke o le gbale me be onye citizen esedem gbe no o ko komi le ko jojom le du abobo nava ano safety bo afi mi akpo nke miawo anawo ha tami gbogbo be nenye dumevia enye Ghana pe dumevia ngbe ka le vevio de jebo na nya be national identity play belonging fi de sia de kenele mi huidama benye miavi ya fa nko alo ya fa nko le dio dala bana oye mi fa nko le dio tami mo pon be wo wonawo na de ga anye woneke ajeji mi de nchomi ese nyano view gbogboma by the Minister of Foreign Affairs gbonya de be South Africa opa gbe ono be foreigners we crime plateau o check up database makata in the kanya jijo nebe Ghana biara ke fanko majeje ifa fingerprint ada ke majeje le te fara ke ba eba ohun ada ko na pobo da national identity pride play belonging na enye na mi kponale citizenship ma evelie enye ba nenye du adev me pevia do dashi la sho alo mon popo la sho be na kpogo mo le edu afa ngo yi ba edu afa wona kata won na mi kpo dulisa ba ya fata doje ngun ba miawe de miafa choma alo mia bi opa choma nanyo mia na wo mon popo tananye du ade mo pa vi alo nye Ghana bi ja mi gbogbo no be enye mon popo now be na kpo gomale Ghana fa ngo ido me na kpo gomale nde share aka tu Ghana do anye mon popo na ita onye veve sesebe amade nanye Ghana VGG alo nye dumavi kake ife wonao maje gajio ife wonao na chitre de edua ife wonao na nye nkpe abali oyi efado va ya enele online fiane be aplan kodo de Ghana koje bo block go akpo mi va kpere du bubu ohun la Africa amu pe credit card plus 1000 we be fi de sha de na la nkpe ma
nɔna anyi gake gbaa be mi gbagba dzem asi trɔm le ŋu viɖe eta ne nye Ghanavia mi be dɔdeasi le asi o be wòwɔnawo nakpɔ mɔ be edua eyi ɖe ŋgɔ eye mi gagbɔgblɔm be dɔdeasi le asi o bena promote nana enyateƒetoto nayi ɖe ŋgɔ eno da wo ɖe edudɔ aɖe me teƒe aɖe be nakpɔ gbɔ be eŋuwo yi dzi nyuie ɖe dɔdeasi ma awɔe be le yevu gɔme mi be loyalty anye nyateƒetoto ne dua da wo ɖe teƒe aɖea míaƒe mɔnukpɔkpɔ nye be nanɔ afi ma ɖe mía katã mía ŋu manɔe ɖe wò ɖeka ƒe ƒodo alo wò ƒome tao ta mi gbɔgblɔm be dumevi nyenye ƒe identitya enye nane be wòana na promote loyalty ne kpɔ America abe due ne fia enye edua ƒe philosophy enyagbe be ne fɔ ŋdia na bia ɖokuiwo what will I do to my country America nke mawɔ akɔ tu du aɖe dzi ta ne nye dumevi nye dumevi le Ghana me míaƒe nya nye be ne fɔ ŋdi ɖe susu ke va na tame no Ghana ƒe ŋgɔ yi ƒe susu va na tame no alo alea na gbe Ghana gudugudu aɖe lãwo katã wòasusu ƒua ele tame noa ta dumevi nyenye ƒe vevie alo importance ɖeke ma be nyateƒetoto edua ƒe ŋgɔ yi nenye tame susu na eye mi gbɔgblɔm be nenye dumevi emi xɔ de me abe Ghana vie na ese ɖe mɔ be dulisa ƒe le ɖe anyiwo katã ku ɖe o right kple o duty o dɔwɔnawo kple o ŋgɔ yi katã emi gbɔgblɔm be ese ɖe mɔ na o be nakpɔ gome le me ta ma nyi nɔ ge ko ne mi be amewo ne ŋlɔ ŋkɔ nɔ ada akɔ abe no da akɔ ebe gome aɖeke kpɔm le akɔdada ŋu te me na ŋkɔ ŋlɔ gɔ alo ne eŋlɔ ŋkɔ hã keke ada na be o ye me gome kpɔ ge le akɔdada ŋu emi gblɔ ne gbe sia gbe be ne nye ŋunya la ene be awo eme gome kpɔ ge le akɔdada ŋua emiwo nye tagbɔ kukutɔ alo miwo susu me de na wo tututua ne wo sugbɔ yi va da akɔ ne miwo wokpɔ be atama nɔ wo ŋua eme ma gbɔna wo ya ke nye enunyala wogbɔna sewɔ ge wogbɔna woku ge ta mi gbɔgblɔm be our civic right kple our freedom mi link kple citizenship enye dɔdeasi be míakpɔ gome le me ta mi ma atsitre ɖe mía nɔvi ƒe nyuiwo ke woawɔ wòanye ŋgɔ yi alo ƒe ɖuƒe alo anye woƒe vovoa ese meɖe mɔ míaƒe dulisa meɖe be dukplɔ habɔbɔe le dzidzi kura eƒe wɔnawo na tsitre ɖe dumeviwo ƒe vovo alo ƒe freedom ŋu ta dumevi nyenya menye eŋu ko enyagblɔ aɖe be menye eŋu ko dzɔna o eŋu veviwo nye be míalé ɖe asi ele ɖe asi ma edua egba kple tsɔme nanye gome kpɔna le me. Akpe director wo le nu ƒo ke nyasela ne ele mia followa nakpɔe do dzesi be enye enu vevie be nakpɔ ɖokuiwo be nye edukɔ aɖe me vi eye le Ghana abe leke director ɖeme na le abe dulisia ma no be nye edumevia dɔdeasi gbãtɔe le aso nye be nanye nyateƒeto la le nu sia nu wɔwɔ me le woƒe aƒe me woƒe dɔwɔƒe agbleme fi keke nya le ko woƒe taɖodzinu abe Ghana vie nye be nuka nanye nyateƒeto la eye nanye ame yi ke wɔna edu ƒe sedzi le lɔlɔ kple ɖokui tsɔtsɔ savɔ faa me. Director mia yi dzi elabe demokrasi me mi le ne mɔnukpɔkpɔ le be mata nye dumevi mexɔe se be mɔnukpɔkpɔ nanɔ nye si tse mata ni sa nye maka nye Ghana vi o alo mɔnukpɔkpɔ ma mele o. O eli. Ke ƒonuvi aɖe tso afi ma akpa mu na mi. Kpe afi ma ge ɖe be ame aɖe be imaga nye edumevi o mi gbɔgblɔm be o dumevi nyenya eva kple duƒe aɖe
Okay. Do for my back band to anybody the right to vote and be voted for. Okay. But Atama Chitrele, the share the Lemiapa District Assembly election, MP plus presidential election, not qualify call. Yeah. Aside the mobile assembly election. I'm happy you bring that clause to qualify because after that, Amado Matamu. Aside the more, but for 18 call, a more a contest as assembly member. In a who 21, I put a contest as parliamentarian. In a who 240. Consider more 40 or 45? 40. 40. That's what no did here. All I'm going to do I'm only doing okay. 40 kwenye America tagbo no atama akrodu. Amadole 30 who handle business or succeed preto. Yeah. A debate onye you conclude on it and echo. Okay. Itami go global na 40 na ko akomo a contest as president. The right to vote and be voted for anye before the car let do my view see. Anybody the right freedom of speech. Okay. Anye before the car ba tama kun lo nfufu ma before la show. Akalwaje ma glo as Uganda top president Adabai penya gbare. Okay. Oblobai. India me I can promise you your right to speech, to free speech. Okay. But I can't promise you your right after free speech. All right, but atama agbonya the share the letama no aba atama guarantee the right after free speech. Eku manya ba atama a guarantee you. Enya gboma fafia ba ejeba nanya na no responsible. Na onya gbogbo na ebe agbonya na kobanya ma gblo me lede imachitre chinda mare padufa nchio okay alonya ma gblo me la ime edifum amado defamation na gbogbo banya ma gblo ma la ime national security break mo okay atama gblonya fifi la la bencho mi semia no viado panfu bo President Awu Asno copy those statements. You have the right to free speech, but akelo fufuma freedom of speech I don't know responsible. But my gbonya emegbe enyamana bajinya no because na gbonya bo lenyi na fun do de gbo e bo nyamana gbo egblenye nchi amalemu. Then I said the mobile macro either home. And never, I be when you want to blow a coon or a tamakum and a phone. Madonna, me have my bomb with Shaggo Bamado. Ufa dome now for Ufa and fool. Eh, me got Bogoma, Nanya do me via do fella, sure, I'm right. Freedom of association. Okay. But I thought I get a bobo, the share them. Atama form political party. Atama agere habobo de share de ake. Enye habobo ya said the mona. Remember habobo de share da mi bo blofia we na monya amawu habobo. Alonye habobo ya ko no counterfeit printing. Okay. Alonye habobo ya ke eno egbefozam. Alo no before pagle dem. No man more freedom of association. Like association, imagine a power association, legal. Okay, LSM. LSM, a circle association, madam. Okay. Number queen and number of freedom of association that Habobo the shadow with that dagama, one of that organ. A catama, Avaginia, no, time of lumber, a said the more, Amiga Bogoma, a separate mother dear, Nami about to me. I got called freedom of religion. Copy. Okay. Bella Hose Pakbaji. And they share the middle of Nya Suboa, Miatama Subo. Itamaja Madaka
sugbɔwo ita xɔse mamlɛwo katã wonye xɔse gblẽwo alo atsi na wo mɔ be natama nye kristotɔ dekɔnu ƒe xɔsetɔ alo islami ƒe xɔsetɔ semanɔ ko gana ma ɖe be ne wo be anye buddhista atama nye buddhist ne wo be anye hare krishna atama ne wo be yi edzi be anye ete ame ake mexɔ xɔse aɖeke de mo hame ma semanɔ ko gakpe ɖe me ma ŋu ta ne mi míaƒe dumevi nyenye ƒe nyagblɔ ma edze be mianya be ame aɖewo hã ese ɖe mɔ be woatama aselect xɔse ya me wodzi be yeanɔ eye mi gbɔgblɔ le míaƒe ese ƒe mɔɖeɖewo katã ese gana mi mɔ ŋukpɔkpɔ be wa protect me under the law. Okay. Be nye dumevi fi ɖe sia ɖe ne le ye wòhiã be esea na kpɔ tawò esea na adzo ŋu be afɔku aɖeke magadzɔ ɖe ŋua ese kpɔ mɔ be wòadzo ŋu enye wò ɖuƒe ele dumisa me enye ɖuƒe yake míaƒe esewo kɔ na mi eye kɔkpe ɖe ŋua be ɖuƒea gale mía si enye ɖuƒe be ne sia ɖe yake nye dua tɔ public service kɔdze be míakpɔ gome ɖe me ame aɖe me gbɔgblɔ be wo party A tɔe nenye ta ne dziɖuɖu do mɔ wòmekpɔ mɔ azɔ mɔ ma dzi o alo ne dziɖuɖu ko kokloviwo vea wòmekpɔ mɔ axɔ koklovi ma ɖeke alo ne dziɖuɖu ko tsi vea wònye menye dziɖuɖu ma me ƒe member nenye o ta mekpɔ mɔ ano tsi ma ɖeke awɔ gbɔgblɔ be nu ɖe sia ɖe nye public service nye dua ƒe ga wokɔ woe kɔ enye mía katã míaƒe mɔnukpɔkpɔ be míatama akpɔ gome ɖe ne sukuxɔ yi o kɔdzi o ame aɖe ma gblɔ be o menye dumevi alo menye nyui ta mekpɔ mɔ ayi ɖe míaƒe kɔdzi kple tɔ enye ɖuƒea dulisa kɔ de mía si. Akpe mekpɔ be woƒe nuƒoa ele vivi gakea tsitsiawo gblɔ be vivi mevɔ le agɔ ŋuti hafi woɖana asi le agɔ ŋu. Director míaƒe ɣeyiɣia ewɔ aye le mía lé woƒe ʋua ƒoƒoa ele vivi efia mi tete ɖe aƒe ŋu ta ɣeyiɣia ewɔ aye le mi blibo ma ana wo mɔnukpɔkpɔ be nakɔ miniti 3 le míaƒe ŋgɔ akɔ adidi eye naƒo nyata na mi. Akpe biabia ne bia fi me dze gɔme aku ɖe woatama xɔ dumevi nyenye kple tɔ nye eha nye enya sugbɔ le eɖokui si ta míakɔ ya kɔ da ɖe kɔsi ɖe gbɔna ye ma wu ŋu be míaƒe dumevi nyenya dɔdeasi kpe ɖe ŋu ye dɔdeasi gbãtɔ nye be míanye sedziwɔlawo ye evelia nye be míanye adzɔga xelawo ye etɔ̃lia nye be mía ade bubu mía nɔviwo ƒe ɖuƒe ŋu be mía respect mɔwɔm wole o wòdɔ ɖe asi be dɔ ma edze be woawɔ nyuitɔ gake ne wòava dzɔ be wo kple dɔwɔlawo mi va wɔ ɖeka yewo material fi tso dɔ ma me no material yake nye 100 cedi wokɔ vi no 20 cedi ta kpɔ ye kpɔ aɖufu ɖe yano ble afia be wo interest at that time emenye dua ƒe interest o emɔ kpɔm be edua woawɔ dɔ gbegblẽ ne dua gake ya azu kesi nɔtɔ yabi nye be ne wotu xɔ ma etsɔ eye vi aɖe va yi exɔ ma me ye yaƒo ye wòmu dze edzi ɖe mewɔ hã ta mi gbɔgblɔ be abe dumeviwo na yibe dumevi nyenya ese ƒe nya gba ye wo katã kɔpia enye míaƒe ɖuƒe kple míaƒe wɔnawo be míakpɔ gbɔ be míanye esedziwɔlawo eye míaƒe wɔnawo na wo be edua enatama zɔ ɖe fo David. Akpe yo director enye dzidzɔ na blibo be mi asiwa eva de nume na mi eye abe leke director gblɔ na mia ɣeyiɣi wa ye de na mi meta wu míaƒe gbe ƒe nufafia nu ta leke ogblea kɔsra yi gbɔna ma mía ayi dzi ta na ɖo ŋku dzi na nɔvi aɖe wòagbɔ ɖo nɔvi bubu aɖe
be blada gbe no nyafu gaton kwa ofe eya vala ne no Evenyigba TV kemi atam ayiji awonu fafi akplo eye makomonu popo e ha maka kokoko na wonyasela be na tetumi mi le sponsorship di mi le pepe de wundi be mi awo program ya waka nyodeji wu leke ole fifie na tangede mi ajicho ni ape ekapumoji abele megbledongwa elo pe TV eji emi ame Anyigba me kwa na kpo number le fini number anye 024 330 7527 nenya yomi kwa ni aso penya pepe sane ke diela ni akpedo un eye mi adoguburo fe ajonu na woche na akpede mi ahun egbeto a ekanoto he ekpo eye ne se egome enu ye ogbo na be edumevi nyenye dadamie leme eye dodasi elasio abe Ghana via bi de gbo na wegbe be nanya America buna se America rona haovi America olebe na ake ofe ajogao le dodonu eye dukwa fe nunu amesiwa ofe dodasi onyobe na kpoji eye na kpogbobe owe ojefiato je gato Ghana nia Ghana vi otoi dububu ameto deke ma va ava we na mi wanyo eye na don kujiche mi gle na ocho komejejebe yefu be nunka the ignorance of the law menye excuse yo ne o menya esel he ne dalejia o ma gbo menye ota ne daleji ota elevevie Benyigba klo mia odeka asun enu cho mia pe duli seme eye ne mi segoma mi atawa zen na edu ape ngoyiyi ta matode Evenyigba TV pe nkome adakpe na otohe benewo deka klemi eye makogbedo na me tohe kona Mount Mary Synagogue prayer village le hohwe brother Ernest unekpeku plepe prayer warriors obete miaho gandele mebe Victor Gladys Adrago towenye akpede wofe nutepe wawota yo nyasela mika ko egbeto ko sefi bida akpe na otohe be na wode kaklemi eye na mo po be memle dagbe fian ganyi ga enyi kona ga siekia na ka semi ape nko le Evenyigba TV ji ya papulo mi ho kakra maune no plo bye bye.